Pemirsa peternak bawi reng Kabupaten Bangli kaaptiang setate waspada reng sejeroning penglalah pinyungkan bawi sekadi ASF. Sile tunggil nyane melarapan antuk rajek ngelaksanayang biosecurity. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli Iwayan Sarma matutang yening kuentenan pinyungkan bawi sile tunggil nyane sekadi ASF Kantun Wenten. Punika mawinan peternak kaptiang mangdane nincapang rasa waspada. Nampenin pikobat inucap Bupati Bangli sampun medalang surat edaran SE. Sani ngunggahang peternak mangdane waspada ring penglalah pinyungkan bawi melarapan laksanayang makudang-kudang pemargi sekadi biosecurity ngeraksa kebersihan miwah sanitasi kandang, sterilisasi, samian piranti sane kawigunayang nganggen desinfektan, saha nureksain becik sane keluar masuk kandang. Lianan punika para peternak kaptiang raweh mangkin mangdane nenten ngawawahin kuentenan bawi antuk ngerawin bibit saking dura kabupaten. Raris pet prade wenten ternak sane keni pinyungkan mangdane kaisolasi, kapisahang sareng ternak sani sehat. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.